Jalannya benar nih, rumah Betul, Mbak. betul, rumah Mbak. Jangan sampai nyasar ya. Bagaimana Mas? Kita hubungi si Bardan. Oh iya, si Bardan. Bagus Bardan. Nian! Nian. Ya Allah, cari kemana lagi nih? Lagi. Coba deh. Mana sayang? Lu sih tadi di mobil, mogok-mogok. Gak ada mas. Lu gimana nih? Minum, An. Minum.